Tingcinamba letibangela kutsi IEskom yehluleka kuphakela gesi ngendlela lefanele setindlulele. Lamuhla ekuseni lenkapani ilukhuphulele esigabeni sesine luhlelo lekucisha gesi ngenhloso yekuwonga. Itsi loku kungenca yekutfwala kamatima kwetiphehla gesi. Kantsi nekuna kwemvula ngempela-sondvo lengcile kwente kutsi tintfo tibe nakucala. Itsi inhloso yalo luhlelo kuvikela kutsi kungafiki lapho sekungaphakelwa khona gesi ngalokuphelele. We have very high unplanned full losses at 11,164 megawatts. We have partial load losses of 4,158 for a total unplanned loss factor of 15,672, which is unacceptably high and has led to the implementation of stage 4 load shedding. The load forecast for peak this evening is 29,988. So there is a significant shortfall in available generation capacity, and we therefore have no alternative but to implement stage 4 load shedding to shed about 4,000 megawatts of demand in order for us to safely navigate through the current demand on the system in order to prevent a total collapse of the system.